Zdravo Airsofteri, danas se nalazimo na Bažunaru, na terenu Airsoft kluba Lilijum Bosnjakom i danas ćemo uraditi recenziju pištolja Colt 1911. Ovo što u ruci držim je Colt 1911, službeno oružje američkih marinaca. Ovo oružje je djelo John Browninga i korišteno je u Prvom i Drugom svjetskom ratu, u Zaljevskom ratu i Vijetnamskom ratu, a čak i danas ima neke svoje poklonike. Ovo je Cyber Gun replika Colta 1911 Government modela. Government model je vladin model čija je dužina cijevi 127 mm. Cyber Gun je odradio odličan posao. Replika je sva full metalna, osim drčke koja je plastična. Niklovana verzija Colta 1911 je teška oko 970 grama, odlično leži u ruci, a u spremnik može da stane 15 BB-eva. Cyber Gun replika Colta je licencirana i na njoj se nalaze oznake kao i na pravom pištolju. Pištolj ima dvije zaštite. Prva zaštita je zaštita slajda za repetiranje, a druga zaštita se nalazi iza pištolja u vidu amortizera koji se mora pritisnuti da bi se moglo pucati. Kao i kod pravog pištolja, iz Coltove gas blowback verzije Colta ne možete pucati prije nego što je repetirate. Blowback je zaista sjajan, pištolj odlično leži u ruci. Ukoliko ste ljubitelji američkog oružja, stvarno vam preporučujemo da uzmete Cyber Gun repliku Colta, jer za ove pare zaista i vrijedi. Dugme sa 0.20 kukicama je oko 50 metara, što je zaista sjajno za ovaj pištolj. Na ovom pištolju je podesiv hop-up, ali da bi došli do hop-upa moramo rastaviti gornji dio pištolja. Na slajdu se nalaze dva žlijeba, ovaj veći služi da bi se pištolj zaustavio kada se ispali zadnji metak, a ovaj manji nam služi za rastavljanje pištolja. Kada smo uštimali u drugi žlijeb, sa druge strane gurnemo zaštitu slajda i izvučemo. Sada je pištolj spreman za rastavljanje. Rastavljanje je veoma jednostavno, slajd povučemo prema naprijed. I sada smo došli do mehanizma gdje se štima hop-up. Ovdje vidimo hop-up regulator kojim se reguliše hop-up ručno. Sastavljanje i rastavljanje je isto kao i kod pravog pištolja, a što se tiče sastavljanja i ono je veoma lagano. Samo gurnemo pištolj u slajd i pištolj je spreman za sastavljanje. Zaštitnu iglicu stavimo na prvo mjesto i gurnemo u ovaj manji žlijeb. Pištolj je sastavljen. Hvala što ste gledali našu recenziju Colta 1911. Pozdrav od Airsoft kluba Lilijum Bosnjakom, a sljedeći put se vidimo sa recenzijom Sig Sauer PP2 jurišne puške.